Hello, Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Niko hapa kukumbusha wewe uliacha kwenda kanisani kwa muda mrefu. Wewe uliolichukia kanisa, uliyemchukia mchungaji, ukawachukia na watumishi wa Mungu na ukagoma kurudi kanisani. Sikiliza nikwambie. Wengi wenu sababu zenu ni kwa sababu mchungaji alikuita akakuonya juu ya tabia fulani. Mchungaji alikuita akakuelekeza juu ya mienendo fulani uache. Au umechelewa praise, mwenyekiti akakukaripia. Au umekuja umechelewa kanisani, unataka kukae mbele, shemasa anakuelekeza kaa hapa nyuma. Uko mbele utadisturb watu wengine, ukakasirika, ukaacha kwenda kanisani. Sasa niko hapa kukumbusha. Ukumbuke ule upendo wako wa kwanza uliokuwa nao kwa Mungu. Likumbuke lile penzi zito ulilokuwa nalo kwa Kristo. Limeenda wapi? Limeenda kwa sababu ya kukaripiwa? Limeenda kwa sababu ya kuonywa? Je, Biblia inatukataza tusionywe? Je, Biblia inakataza tusikaripiwe na viongozi wetu? La hasha. Biblia inatuelekeza kabisa tupokee maonyo na tukubali kukaripiwa ili tukue vizuri na tuelekee kwenye ile njia ambayo Mungu anataka tuende. Sasa niko hapa kukumbusha, rudi kanisani. Rudi kanisani. Rudi kanisani. Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri.